بە بۆنەی بیرەوەری جێژنی نەورۆز پیرۆزباییتان لێ دەکەم. هیوادارم کە ساڵێکی خۆشتان دەپێشدا بێ و هەر ئێتر لەلایەنی ئینستیتوی کورد لە هەمووتان بەخێراتن دەکەین. Chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette soirée de commémoration de Nowruz organisée par l'Institut Kurde. Estakesh Ewo Komazozan. Je vous souhaite un très bon moment avec le groupe Komazozan. نیوەشەوە دنیا خامۆش دێتە گوێم ئاهەنگێکی خۆش، ئاهەنگێکی گیانپەروەرە، شادی هێنا خەفەتبەرە، ئاهەنگێکی دڵنەوازە، تارە یۆڵۆنە یاسازە، نا نا ئاهەنگی بلێرە جاوەرە گوێی بۆ ڕادێرە، ئێوە و گولیزار. Kurdin, 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 Malakime Kurdistan, Miru Genna Sumir
حضور ودا شوان ای زور سپاس تمام جان خدمت تمام غزال هم دخوازن وی Kinem Jodkar u parker Gundi u rejber Hamu proleter Gulli Kurdistan Şorş u Balkan Tevdina metin Agru petin Sorun veketun Agir cehakatun Kabab takın Dünya deji Ev pedu agir Düşmen dükkaşı Kinem Kinem من رجلات تفرجو خلات تفجرقن تفزنارولات جدست دجمني خنخار خرطو كولدار جرم يفرنگ جرو يمپردنگ بکشتنو جنگ پاراس من رجلات کینم
مروبن نهر جوهوبن لچبكن بشر دجمن آچدر بابو كانن ما دخوستن سربس إن آخوازم بشين تابت بندس كينم 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 يمنا وكردي سرحشكو هسن يروجي دشمن جمد الدرسن بينا بارودي كتبوزي من دخواز ما براخ بالتقم جبل ديسا وكسيرا بكمن جيا دخوازم بمرن دخوازم بقرن كردستان عفا عقامنية كينم أمن أو كارتوخ خلدي ويكمنار أمن أو ميتان خير يوزوبار أمن أو لولا كاردوكو كدي أمن مادو غوش أوريو كدي أمن كرمانجو كالهور لورو غار أمن أم كردن لجيرو للجور لأم چنس سالن كردستان أمها پرچم پرچم بندست دشمن كردستان برچکرم کردستان کارو مار کرم کردستان خرا کرم کردستان ویران هیچتم کردستان دان دست دشمن کردستان تاکو کردستان تاکو کردستان شارو پریشان کتبن دستان تاکو کردستان جارو پریشان کتبن دستان دخوا ظلم و زوریه در رازان راکتن دخوا ظلمه ده دیسا شاربونک چه و چاوه و خوکرنش خوه شاربون دیسا الحنبری دجمنه خسی را کرن و شریع کرن لی دجمن سری زوجه کرن دیسا کت خواز الميدة بسارة ديسا بصالا آسم الأبو وندابو دردو كلكشان كشيا ديسا شاربونك شيبو چاوه خو بكر رابو الحنبري دجمني خوشتر كر لي دجمن سري سوجه كر ديسا لي لفي خاكي لفي أردي توفي جياني هاتي چاندن اف آقا جیانی گرم دبی سار دبی دکل دپیچقینه روز که داویج تاوان هلدینه روناهی دکروش دیل ورات هلدینه هر وکن کاوال سر خوب تکدینه نشتمام پر وران دوالینه امنا بقلا امنا اجدحا يخوادلي شيار بنها تخاطب جنوب بير رابن هم وخشي
خو هلدن چو سر بلندن به جیهان جارک ام بدن زانی ریچکا ماکسیز آب ریچکا لنین گری بدرزو سالارو رستم گری شرگو فرهاد ویسم بیشم بلندن وکدو بلندن ام دست ریجن سربست ببیجن تو خوازم بالهست کافم با بیجن کینم نخویم خارنم عشت خوازنم سردارم بلند گرناسن هر دم ام شر ناخوازن دبین وک هفی ام پاش و ناچن لی دشمن در روی ای دبی بدوستی لو او قبول ناکیب ای دبی براتی دبی جنانا دبی بتیرانتی دبی جنانا بوی وک روبی تل پاش خنانیری باش خنانيري ريش بكن بقرن وهست بشكينه ويبيسي مردار جو كردستان درينن وجونتا فاشيست جو كردستان درينن جو بومروفان ام تب دوستو يار اجي كردستان امريكو لدار اجي كردستان امريكو لدار اجي كردستان بامريكو لدار كينام لوچنام بندسنام ببوكنام ربننام كينام 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 هاي زور سپاس دبي الا زك برايد هلال بخوين كام نشكين لو اري والله öyle tatlı bir Kürt kızını kırmak gerekir mi acaba? Asla. Vallahi bu sahnede ben söylemeyeceğim, sen söyleyeceksin. Kabinca pekre. Aferin, aferin, aferin. Acanim, aferin. Undizanın berivana me undizanın. Dilani
دلی من پر خوشه بیر دلانی جانی 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 ویر همه گانی دلی من پر خوشه بیر دلانی جانی 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 ویر همه گانی دلی من پر خوشه بیر دلانی Vega havale heja khozan juan tavi komka xwe wejwara çend strana bibeje Eşmergana bişave bero Eşmergana Peşmergana bişave bero Peşmergana bişave bero Peşmergana bişave bero Peşmergana Kurdistan can fidana Jibo Kurdistan can fidana Jibo Kurdistan can fidana Jibo Kurdistan can fidana فرنسي مر شغله عيره كردي بوشي ديجيم لفيجيان بوشي شاهي وبديلان نافي مجيان بكردستان نافم از نافم بوچی دیجین از نافم جیان از به کردستان از نافم جیان از به کردستان از والله دمني رنجين دنال جيش وبرين والله دمني رنجين دنال جيش وبرين باندقي بقاسي
سیوری بندگی بگا سیوری بوچی دجیم از بوچی دجیم از نابیم جیان از به کردستان از نابیم جیان از به کردستان جيب الروج شم ريشتي كم خافن تريش دش من ديك وجيب الروج شم ريشتي كم خافن تريش لنا فلات كو دردويش لنا فلات كو دردويش بوچي دجيم از بوچي دجيم از نابي مجيان از في كردستان از نابي مجيان از في كردستان Chers amis, je demande toute votre attention. Nous allons recevoir maintenant parmi nous, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous, le grand cinéaste kurde Yılmaz Güney. Değerli arkadaşlarım, yol arkadaşlarım ve değerli konuklar, hoş geldiniz. Selam size. Bildiğiniz gibi Nevroz, Kürt halkı için zalimlere ve zulme karşı direnmenin, yılgınlığa ve teslimiyete karşı durmanın, özgürlük ve bağımsızlık için mücadelenin, birlik ve dayanışmanın sembolüdür. Biliyorum ki bugün burada toplanan bütün arkadaşların yüreği bu duygular için çarpıyor. Çocuklarımızın yüreği de bu duygular için çarpacak. Zulme ve köleleştirmeye karşı çıkmak için, özgürlük ve bağımsızlık için, dağınıklığı birliğe çevirmek için. Bugüne kadar bu amaçlar uğruna çok kurban verildi. Daha da verilecek. Çünkü kurbansız zafer mümkün değildir. Kan ve gözyaşını göze almak zorundayız. Soruyoruz. Böylesi bir azim ve inatla, böylesi bir inançla dolu yürek susturulabilir mi? Yine soruyoruz. Böylesi bir kararlılığı taşıyan, böylesine yiğit ve fedakar bir halka baş eğdirmek mümkün mü? Asla. Arkadaşlar, acı, baskı, yoksulluk, kan ve gözyaşı Kürt halkının kaderi değildir. Biz bu kaderi reddediyoruz. Bu kaderi tanımıyoruz. Biz dört bir yandan işgal edilmiş bir sömürge ülkenin çocukları değil, bağımsız, birleşik, özgür bir Kürt ülkesinin,
Kürdistan'ın çocukları olmak istiyoruz. Biz kendi toprağımızda, kendi dilimizle aşk ve özgürlük türküleri söylemek istiyoruz. Biz kendi dünyamızı, kendi toprağımızı kendi ellerimizle yoğurmak ve ona yeniden biçim vermek istiyoruz. Ve biz kendi toprağımızda, kendi bayrağımızın altında özgür ve bağımsız olmak istiyoruz. Yine unutmuyoruz ki Kürt, Türk, Arap ve Acem işçilerinin, köylülerinin, emekçilerinin çıkarı birleşik, güçlü devletlerin oluşmasından yanadır. Ancak böyle bir birlik, gönüllü birliğin koşullarının tam yaratılmasıyla mümkündür. Eğer bu yoksa bu bir hayaldir. Bunun için önümüzde bir tek yol var. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda çok yönlü mücadele. Arkadaşlar, bugün Kürdistan'ın çeşitli kesimlerinde, dağlarda, ovalarda, faşist zindanlarda, sömürgecilerin baskı ve zulümlerine karşı dövüşenlerin, dövüşerek ölenlerin amacı da bu. Biz dövüşerek ölenlerin, bu uğurda şehit düşenlerin anısını kalbimizde ve mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatacağız. Ne mutlu onlara ki onlar direnerek öldüler ve bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ateşi oldular. Ne mutlu. Değerli arkadaşlarım, hatırlarsınız Kürt Enstitüsü'nün geçen yıl kuruluş nedeniyle düzenlediği şenlikte şöyle dedim. Enstitü şu ya da bu grubun hizmetinde değil. Enstitü bir bütün olarak Kürt ulusunun hizmetinde bir bilim kurumudur. Bir yıllık çalışma ve pratik sanıyorum ki bu sözlerimi doğrulamıştır. Herkes iyi bilsin ki enstitü bağımsız ve özerk karakterini, demokratik yapısını her şeyin üzerinde tutacak ve koruyacaktır. Hiçbir zaman kısır siyasi çekişmelerin ve polemiklerin tuzağına düşmeyecektir. Sizler de enstitüyü gözünüz gibi korumalı, onun mücadelesinin destekçileri olmalısınız. Arkadaşlarım, enstitü bağımsızlık tohumunun bir filizidir ve bugüne kadar Kürt ulusunun verdiği mücadelenin ürünüdür. Daha da gelişip güçlenmesi sizlerin çabalarına bağlıdır. Enstitü etrafında toplanacağız. Onun önüne koyduğu görevlere gücümüz oranında katkıda bulunacağız. Bileceğiz ki bağımsızlık mücadelesi bir bütündür. Kimi zaman doğruyu ifade eden 2 satırlık bir yazı, bir fikir, kimi zaman kitlelerin yüreğinde ses bulan bir türkünün çığlığı, kimi zaman sazın teline vuran bir mızrap, çoğu zaman atom bombasından daha da güçlüdür. İşte bu nedenle biz hayatın her alanında iyi savaşçılar, başarılı savaşçılar olmak zorundayız ve bu savaşçıları yetiştirmek zorundayız. Biz sazımızı çok iyi,
çok iyi çalmalıyız. Biz iyi, çok iyi türküler söylemeliyiz. Biz iyi, çok iyi resimler yapmalıyız. Biz iyi hikayeler, iyi şiirler, güçlü romanlar yazmalıyız. Biz güçlü bilim adamları, diplomatlar, teknisyenler yetiştirmeliyiz. Bizim elimiz hem kalemi, hem makinayı, hem de silahı iyi tutmalıdır. Kimi zaman sazımız silah, kimi zaman silahımız bir saz olmalıdır. Yine biz iyi biliriz ki en iyi türküleri, en doğru sözleri eğer yerinde kullanabilirsek bir kurşun söyler. Arkadaşlar, dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Türk, Acem ve Arap devrimci demokratları Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkının en candan savunucuları olarak bu kavganın bir parçasıdırlar ve ortak düşmana karşı savaşmaktadırlar. Ezilen sınıfların sınıf kardeşliği en güçlü silahlarımızdan biridir. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir. Yaşasın bağımsız, birleşik, demokratik Kürdistan. Yaşasın Türk, Kürt, Acem ve Arap halklarının kardeşliği ve dayanışması. Ve yaşasın Kürt Enstitüsü. Sağ olun. شایدا لوقتی هەڵپەڕینە لە خۆشیدا لە کاتی پێکەنینە لە کۆڕی ماتەم و گریان و شینە هەر لە بیرە Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous le barde populaire kurde Tamo.
شملاني ومالا بابي شملاني شملي شملي شملاني دربي العزاني شملي شملي شملاني ومالا بابي شملاني شملي شملي شملاني دربي العزاني شملانا مرقا بلكا مالا بابي شملاني شملانا مرقا بلكا مالا ميرك ويراني قولانا تشتي بخلكا مالا بابي شملاني قولانا تشتي بخلكا مالا ميرك ويراني راموسانك شقلكا مالا بابي شملاني راموسانك شقلكا مالا ميرك ويراني يا مالا بابي شملاني شملانا مرقاسي يا مالا ميرك ويراني قول انا بشتي بريش يا مالا بابي شملاني قول انا بشتي بريش يا مالا ميرك ويراني راموسان تجين يا مالا بابي شملاني راموسان تجين يا مالا ميرك ويراني شملي شملي شملاني ومالا بابي شملاني شملي شملي شملاني مالا ميرك ويراني Yanaşır polisler, arkadan geliyor mitler. Kahkaha atıyor itler, işkenceden, işkenceden, devrimciler, işkenceden. Dolanıyorlar, insanlar direniyorlar, Marksistler direniyorlar, Marksistler direniyorlar, işkenceden, işkenceden, evrimciler, işkenceden. Ebramne Le bave, la bave, la bave. Dava sumru sigarenin gözünü orluyor. Ne barizin havalizin döndüm yerine role. Aile, 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 aile. Ne bari seni gözüm düşler çağırır olur bana. Diyarbakır'a kızımda jandarmaya cıvısı doğrunu gane. Tkaya Guruhek
تیپی موسیقا بەنێوی تیپی موسیقای کوردستان کە لە ئیتالیاوە هاتوون بە خێراتنێکی زۆریان لێ دەکەین. ئیتر پێویست نازانم ئەو هاوڕێ بەڕێزانە معرفیتان بکەم، خۆیان لێران دەنگیان دەبیستن و موسیقای ئەوانیش و جۆ لێ دەبێ. زۆر سپاس. ليلى من ابو بنكن كليلة شاونكن دردي من درمنكا شاو جوانا ليلى بوتو مردم ليلى 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 بفران بالكورانا امشو شو زستانا بفران بالكورانا ياري من برجوانا شاو جوانا ليلى وتو مردم ليلى 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 موصل ما تمكر بربادل ليلى ديلا موصل ما تمكر ببادل روماتي وين يقول شعب جوانا ليلى 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 ليلى
دەستێم خزمالۆ مەمەکان نارنجی کەوتا دەستێم نارنجی کەوتا دەستێم